Inapanak jecendaan aday naduktalan may sa negosyante ti obra na ket mangululaw idi kinidak jay pakilwan na adumeten ti kurang na jay 2 kilo ngay nay bagbaga may salaingen ti kaaring na aganad tayo kakadwa kaday tuy nga aramin na siputan nyo jay timbangan na baka dakay ti mabiktima awan inak paspasagidan isulaeng tinak na amuan negosyante asalawasaw negosyante amangululaw si kanegosyante nga ulaw aduting ka maalilaw may sangal dawing kantuag balaw tiagatang indang tumalaw isardeng mo ti kinasalawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw aganad tayo kakadwa kaday tuy nga aramin na siputan nyo jay timbangan na baka dakay ti mabiktima awan inak paspasagidan isulaeng dinak na amwan negosyante at salawasaw negosyante hamangululaw si kanegosyante nga ulaw aduting ka maalilaw may saldawing kantuak balaw tiagatang indan tumalaw isardeng mo tikinat salawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw si kanegosyante nga ulaw aduting ka maalilaw may saldawing kantuag balaw tiagatang indan tumalaw isadeng mo ti kinasalawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw